Audhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakomoro watukufu wa jamalifu, heshima ajabu ndo nimnikaone wanu mlio ngunanze sukwa leo kenga nyamuunganyo wanono. Mwenyezi Mungu amtukuzeni, atukuzeni hatu. Ezi baraka za Mungu amchukare da arutea rana ulila parce que zoni zora johanzar dote shakaja johanzar do javano rofira mafiriri. Bon, salamu alaikum, ngam tukuzo wandunga o nwajoko uja wandunge. Ngam beshelo marahaba hauka wandwa zade. Wandwa zade waluha mweserse ngam watukuzo. Ngam wabeshelo marahaba. Parce que wandunga o ngwaishia wezo nambawo, ngwaishia wezo ndongo wao. Ngam washukurio parce que ngwahimao vano wansaidia ile danzini lirao. Abenge tika ujani tukuze wandwa zade. Mafanana habari, mafananami. Haukabe katamba mdumzade, habonga mubuhara, rumwandwa zade. Wajao vani wani kontroleo, kanga mdo lila, nga mdo mafiriri. Lazimu mdo mafiriri. Hauka tiuliliwa. Ti mwana mzima, ti waili, ti wararu, shati uliliwa. Na mdu ya uliliwa, hadharuda, uwe katehe, uwe ulili hata nga wakati nguliliwa hata swani krizi. Abenge tika ujavanu. Hauka, wandwa zade, mafanana habari, mafananami, ngampa umlala na pahata ngwendo hata ngoruho mafiriri. Kami mzade, mitojodo javano, babi mzade nazaya. Abo lazimu nilile, hana majongo manga mjoroha. Kana majine mimru na kanton dani. Nape mwana endi aswali. Na kanti na pesha hulani mdida unaishambwe mwana haruma mzinga. Amingami woteha, nti woteha. Abungami olila buwa komori. Abangenga mjibiwa, welunga mhundu wandwa zade, hamadamidu wanjibuo. Mhundu wandwa zade, waserse, mafanana habari, mafananami, duwajo wani kontroleo, mafiriri nroha. Nami, wakati wa uteha, roho kujanjilia. Wakati wa uteha, wakati njono wana Comores ngwaonro. Mana hangu kajaparonzi yantirongowe. Hakuwa na hangu ngwajua eza hunda wala. Zijua kirizi wa hunde noziti wa hunde. Abonga mshukurio. Hauka mzade ya zaya. Yakati ya lizimu ya lile mwana ya jamhunde mavuna ya remwa ya hafa. Wakati ya lazimu ya tehe. Uo lazimu ya lili hata udofa ya ja. Nami tiju wakati wa ulila nifire mafiriri. Abongo wakati wa fira mafiriri, unjili ya shanga mumbo Mungu, utinjili enlili hata nifire mafiriri. Hauka mafiriri, ya ofirwa ni mrulo na msuiba. Na mingami na msuiba hauka utiulili wa gazo. Mwana hangu, mwana mahangu. Ngami na msuiba, hauka utiulili wa laarifu ngendikapu. Mwenyezi Mungu jonvukisha. Tiuliliwa feswali, tiuliliwa bapale, tiuliliwa mutu. Tiuliliwa kamadina. Tiuliliwa salimu. Tiuliliwa bapale, tiuliliwa aimani. Abonge njaka ulazimu njevanu, njenambia mtseho. Mtiwa utangami wa fira mafiriri. Ngami wa ulila hata nifire mafiriri. Abenge ngamjibi aboilo, ngamhundro wandru washe, mafanana. Hishi yawe le danzilira wo. Abonge mafiriri ngamjo ya fira. Wakati jo wakati wa fira mafiriri. Nandabo na uliluwa na umahangu. Nandabo na uliluwa wandru wa ume. Zichindo hundwa mwana isilamu. Abenge ngamjibi aboilo, ngamhundro wandru washe, waja wahime ngwanjibu wa mafanana habari. Mafananami sha oti mafananami ba mimi
no wone mwana mkomora ulili haula wa hafunga mjwe mabanu tilili hata tiruha mafiriri ishoti hidwa ezembi desanjonga mndu mzadi hamadami hajai mibanu ngundeyo bagazo hafuti minga mtseho hauti minga mzino hauti himi njabe ya mwono atranga izo ndeza jontambisha shekati mita manga mlilo atatila wa mafiriri banga mina mswiba shoti hidwa tena ishoti hidwa sha ngamjiwa bon hunro andu azadi hamadani wajangwa nsangi yao ele danzila hangu bon tuhunda mndu ajanjibu itoti ndo andu waserse walo naona wangwanju wao kami mzade na radanzi wana hangu jazi la jeli kazi hundu mana hangu aba njokaje ayo jazi la zihundu mndu ajina njokaje ngamjoli la tando fanja ate suku Mwenyezi Mungu ajonzia ndo na njema nikewa marengwe nikewa uteha nikewa uzina bora abo ndo ana Komoro wakati wa jokando awenge ngamjoli la oka yenzi yenu inibalila idumbiyo tena idumbiyo shibiavu abende manani bao nlilawo aukenzi ya la 2019 hata 2023 inangamiziza wana wenji inangamiziza wanrome wenji inangamiziza wajuhu wenji abange minti wa imavanu ndoteha nofanya sakara ngami wa ulila mbati lile natilile shamiemi ngamjolila tena ntina uparojoro hamweze réseaux sociaux wala tindai nubahi shaini jo hujangere ndona hii mito fanya continuation mito continue ndo hamba akabalenzi nukartuye ngangarenga utwabiyandi amininga mulili wa gazo ni juhe mumzinga ula hadziwe masi uyala bwa Komori njani humanite shantilile hata na la majongoma na mwende mwata heye mo mjoka ujamunambiye ya jontambisha nikatundu mndu mzadi hamadami hanimilia hanadiati tehe tizini tiremebora soko wana Komori wa hafa shekatilili tiridanzi tifiri mafiriri yabonge unesoka mzadi mwenza imani wanangu kwa jajonzi hakuwa na hangu wao kwa ntarumu mido watarumu waka wao wanana wazaya wajua kekazi wa hundu njokoza abenge lazimu wao ngwaonawe pizi virawo iyo ni message nakawjani behevan ibehe message ya taifini bo taifi bale message na hobesha bo taifini na usufaijiaji ondo akaze mzaza aho na mbabaho waishie message na hunika beka mzazaho na mbabaho waishie message ngwajo uhambia zade ulaye uhanza haukemzade wola nguheshole zizole danguzilaho utaifi njahumaki respect weshelezizia beonesha tonganima wabanu ni babu wao deza wana wa Komori wa stay shami weshelezizia watojunda mru hawatoza ajabu baibo taifina mide mwema nawe mide mfanawe mide mwema nao nuheshelizizi yawe ezaho nuheshelezi zawe ezembi za jilemwa na nyuho mbona nawe mfana nawe enda kenti ndobo taifi nuheshelezize baeni ekaurende naiti hurongoza abo mindo uhanzo shantu huyenga so wahimao waboti hudeye wakwa tuhanza botaifini wakwa tuhanza shamimi nuheshelizize ao maude kauru yabo ujaunde maso urongoze bani haho au hunde maswa uone bani haho ukakumria mide ni huanza basi message la botaifini bala ndatini mzaza huna mbabaho waishiye inamna na hurongoza bahingu wajuheshelezizia kama na hangu mwana mshola ulangu hanzo ulangu utashoheri shakatuta shaba en plus dizewa wonde mandi waho haukeni aishelezizi wandi ulaye uhanza ihambia zenongozo ufanya nayi wala demwe manawe hakangu heshelezizeyo maudu tojoreje ikuzifanya
na suiho vanali yo Mwenyezi Mungu ya mtukuze ya jari fandisho mjo ikoni ngami mdu na uliliwa gazo ya hafalo kaburi Mwenyezi Mungu ajo mremu na uliliwa larifu ya lo indikape avi den hime vanu njeni doteha nazi hunde ujo zamba naza emwana mbahanda ya fi hafula biti ya hime ya tehe dami ngamjolila amjofira majogoma shanga mjo zamba wana hangu ngwajo kamimzaze mlezi na minga mjibiwa hauko wadade wa serse wajo banu wonjibu akapo ngwa hisiyo kele danzi la hangu lila la hangu nao shalila ti la hangu amiche shanga mumsamihini ni wadade wa serse mafana na habari we muhimo banu mjamo njibu akanga bonesa ukana abole danzilila lala hangu na mina nyinyi wadade wa serse mafana na habari moja mwema monjibu banu himabakana usiku njema banu ngwa jotawa nwatonivesheje ejepesi ya hawo ekawatawa njendo wazungusho banu waliyo bami sore ngamvio nisi kwa mwari na wataho banu waliyo onro tota wano na mweze réseaux sociaux inu ya hangu emba telefoni inu njauliwa ni mdu inu forfo ya hangu kamu livre 30 € par mois parce que ngamina 60 giga na appel SMS illimité yabo j'ai le droit de parler. Qu'est-ce que j'ai envie de parler? Je pleurais, je toussais. Anjo firama firirin lile mpaka tujue mahakama yo wana hangu ya viri denjozie mafiriri haramu ntina uzie mafiriri haukanjaja wakati wote huja shatindi abaha abenge ngambe shule marahaba ni wandu mwandunga banu nguna mtukuzeni yamnikeni umuri wenji yamnikeni bahati njema Mwenyezi Mungu mtukuzeni rido hima rodu rwalilenti atu benti atu ketina wandu totindasi neza gazo ridiwaza no karija diwaza babaleza aimani ya chulembu dodu fini ya pule mafu hata ya zingarata ya ungulwe mnazizi zilalo nyanzo bwadada muhimo bani munjibu ode mwanzori mebanu ritahe no namkeradhi baba kemba ubinadamu bahimdo amangaride yao no kartudi angari mweshelizizi yao ni vous avez le droit nje muhime banu mreshelizizi ezembirambao ekanga sinambi ngamjoka na haki nje mruzisi kakti haki sha bwana inu ya hangu telefoni inu dia iPhone dernier inu nlonyo vanu ngamina swati giga ozi yanka kando wa pas badeka telefoni dango e pasona wa misona nata ndo ajinata njani meba ndo hapa wenge hapo ngamumtukuzoni ngamumbesholo ni marhaba auka mafiriri yangu ntina yazi paka ezema iza hafula zizilwa paka ni wajade mwahema banu munjibu wo mtamtanganya na mimi nani rudo fire mafiriri sheka kamja mwantangaza banu nani mjade ambari rijar tanganya banu rudo fire mafiriri ni wajade mdongwe mabanu munjibu wo ananyabari akaba ngwe mjade abo mimi mjade parce abo mimi bango mimi mjade njajitoti ngweza haki mafiriri ngamjwa fira Parce que njaja wakati wa utara kojaja baha kojaja wakati wa ulila dava hangamjolila ezi hunrao na wa Comores shanga mchiviwa parce que nywa jaja mdogo mabani mwanjibu ngamuni control onro ka mlalani pa hao ngampaonayi hamize hao wakati wa pamdala ndo kojaja wa Comores wamlala wa upahani jise rahako jaja ngamjodumbia hokangami wa idumbiyo wakati ulilwana ati ulilwanro wa ume nezi mujwa rehemu ya walaze banu wema abenge botaifi ngamuhesheleze botaifini we mjomba we dwamana endare ngema kalima na hambia basi toto abeba ni maobanu ndo muhabeza gazo daboka gazo la mikoni hamandami aba wewe ngauna droit ya uhimu ujafie mzoni hamanda we
akala ni mfanawe mbona nawe bayo wa himao banu wa wantra okuraje wala kwa tuanda wala nema enemy wa aho parce que mando maudu botai fini wenda nzwani ukefiu usivonti wani ujibu wa ujona esekawevu maana kutina mwananyo wa mtambisha kutina mwananyo wa mrohitwa kutina mwananyo wa mfanya ndongombi zijoka ngizo tarehe bafubaju hao baimi ni lazima unuheshelezi zebo taifini haukaye mweshelezi za mndru ezembi mndru dao olade wanzo mndru shawala wahima wamba bo taifi jao walade maju ya honga mkwambio na ibale message hiyo endati ni mzaza huna mbaba hangu wajuhambia ka taifini weni weika huyenge wai hasuheshelezi ziya mwiso wa meso wa maudu na meso shwa hima wabanu wamba uti hudeye waonde maju yaho haukawa wanzo ufanye continuation udorenda nayi mimi ngamhurejezo hudingoni utirede nayi maudu